Mayam Krumzari adon ibir 360-degree analysis of news and events ta mayambu taramna okchari how ki da mapum mayamba da dita manigi marak mod khena aruga naiba mong da thabak chathar ke to bagi mami su tarakhiba mayam asidagi amukan na Manipur gi miyam da koi message wakalon si micham miyam khatana tana tongan ba civil society organization ching amadi tamgi mayam da su founder padagi kogi goodwill mission na chingba peaceful coexistence ki damakta khongjang kogi mission changjan phobau lekhre aduga hairiba mission asina ngasi mak senapati district mute singa rub lere yam positive oiber response lai ga wari sanan aduga goodwill gi site gi su Manipur government ga UNC ga wari sanaraga atubu matamda hairiba economic blockade ki Manipur miyam gi awabasi kohan basini maya maki khudimanta gi pamnari si adubo hauji goriba situation asida chingtam gi marakta natraga lairiba community mayam sigi marakta fruit mayam sigi marakta amaga thajana dabagi trust pami ama ta engna lairaba jala gap ama division ama lairabra laiba taragati masi karam na masi gap si fill tawgadagi amaga henna naksinagadi karam na amaga peacefully coexist tawgadagi habi matang sa khana nei budang tangasi impact news ki studio the lengson labiri basi joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of History ki han professor obiramba ko yoja N JOYKUMAR ni ahmad oja JOYKUMAR bataramok cheri welcome to the show appreciate your joining also joining us all tribal student union Manipur ki president obiriba oja Joseph Marni oja Joseph basutarano also कोई member mo ibiriba ko oja so leader oja ASHANG KASAR ni oja ASHANG busu taranok cheri welcome to the show appreciate you joining too ahan ba question si ai oja ahum ki oin open de dum thamjage adubu oja JOYKUMAR di hobira sadum yare tano khwai de ta se da thajana da bagi ama mami ama tarai bisi ngasi ngarang tha orakpadi orma masi matam sangna amaga gi marakta gap larakpadi gi masi systematic result amo ina hojik thajana dabagi pm se lamdong mali kari habini hojata sengna khogi marakta thajana dabagi khattagi gap oidoribra social political natraga atop economic mayam amada khoi se gap lairabra kari habini hoja hoi thegi khogi rajbu thaga chari ai khogi Joseph su lere KASAR su lere ai di ai gi view asiga mayam na ubiriba view se ai khara khena brain khale okay ai di Manipur da hojik lariba situation asida people to people ki relationship asida ai kaim ta akai belai tin lawi aruga thajana da bagi mami su lai tin lawi okay marbi kai gno bu masi akhoi gi hoi karigum khara demand khara tawre demand adu phagna ba karigum khara means khara sinare asi bhau gi di akhoi clear ore adu natabada अखोइना अखोइगी मरते से फॉर एग्जांपल लाइबा पीपल सिंग सिग मरता अखोइ थाजना दबगी ममी अमा लाइरे कम्युनल की फीलिंग लाए अमा लाए हाइबा सिंग असि आयाक्ति एज अ स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री ममांग हिस्ट्री की एस्पेक्ट सि यंग दगी चथरैबा ट्रेनर्स द आईडी मदु यामना चावना आईडी लई हैन आईडी लौजदि मरमदि कैगरो बुंगासी भावदा अखोइगी मार्केट एक्टिविटीज खंगदि सोशल इशू द खंगदि पॉलिटिकल इशू द खंगदि understand tong nabi tangai pada boleh hek bani bani hai bagi issue tu mudi tu lai tiana lawi adu bu kalmai tong thola ibano masi kanai creation no hai bagi question sila matam dadi akoi na yam nei na report khar lai ujaba pot am khak lai jai maram di ai masi matang se dadi perhaps sing na ke khalam asida karigum makal kharagi disturb to hunning bagi disturbances force kharana akoida karigum game akoina having any idea am te yaudana machine chummena khalu badigi akoi singa se mi ni yaiba tabla da akoina jawai sabra habigi jingna ba khara lai madugi jingna ba sing do khoi madu machine haina khangdok pang amagadi maram ni kaino masida masida tholok mangga do se akoi lonu pulak puna mangmi nagadin somebody will get the benefit of it aduga akoina di mangni mi kharani fangne ba aina khanjabadadi akoi se leiriba mi yo khudima leader khudima mi pop khudima na akoi gi se leiri pot se karino kamai dam thore ibno
hai ga ke na ta kamai dang thori no ha gi magi cause adu badi ko thindok mun bagi tangai phada si ai lei na khale aduna ai wakhan da di hojema ki oina de aduga tung da su oiro oin khali akhoi sida kai gum khalam te gap laite mi khudum se loina akhoi lei taw da bu temporary posak kha madi lei masi di fact ni adi ko okay gap oina di laite oja Joykumar gi meng dagi di gap oina leiba mande akhoi punamak nungsi sana adumak haidi at least contact ti leinari habi wafam jam phongdok piri adu marak marak ta time to time temporary oima misunderstanding di lai hari matang sida ai oja Joseph ta lak jage masi karam haini yengbi masi temporarily a misunderstanding oina ubibra natraga masi tamna for the last many years sum lakpana sum makhal ge macha temporary macha mayam se hojik punse laktana yam chaw ba gap am lak tu ren khami bra nataga there is no gap still there is good understanding yam phajab understanding di laine lobi dori bra tum toina tul di chahi amada yam drabada misunderstanding gi symptom hai gadra masidi yam mai masing yam di ujai kai karam na object to bi is there any division or is it only a mere misunderstanding division laye haibasi madi accept tawuna hagani tawuna phagani okay and how do we bridge that division okay chaba thakpa di khara manarakre chingmi tamni hana di phiron phizit tagi chaba thakpa tagi most of the thing last 250 years I say shigi gap se handak chahi yankhai manung sida it goes through many changes religiously socially economically she khara hong badi lai Hinduism tainagera Christianism tainagera British policy tainagera there's always there but how successful have Manipur been able to come across this divide haibatuta matang amada di divide se bridge tawre haina lawba matang su leigani matang amada di khara thaptok na re haina matang amasu leigani but basically Manipur haibatare especially Imphal is an evolving society the ultimate will be a cosmopolitan society ko nang ai haiba leitaba adugi do Imphal da ola kanda Imphal da gi chingmi tammi leitabi da ama oiraga sum amuk spread tau khigdawbani so our society is evolving we can say whatever we want we are in the process of change and change is the only thing that's constant sida hojiki akhoigi ahan singi wakhal lon dudagi hojiki nauna horapai wakhal lon sidi khar tongan kre the young generation mostly they are universal citizens it's not just this say from the most outspoken NGOs or the right activists they have seen India they have seen the world more issue leaders sina khara more effective role in community building the thabak lauraba not in politics the Indian politics which is a very divisive sort of politics look at all over India khaidoga mi thina baneba akhoi Indian politics mi punsal laga vote thi banateba it's not binding together and abstracting power it is dividing power pitching once again amaga onsan halaga aduda pham paibra kari power paibra neba it's adugi muong da chatpa sida akhoi gi Indian politics isu khara mature oidri aduzu mature oidri ba afaba poto akhoi somda sijina ba haiter mina amkasu sijina ineba politics actually in our society is still very weak it's still in a canon and then Indian politics is more in a initial stage hayutare hoina Europe America karikra compared to India is a very young democracy and Manipur is very India digi amuk hena amuk keno tawri newa sigi khoi gi phaye hena seasonary ba pose so along the way how do we evolve how do Manipur evolve how do Imphal evolve Imphal manung dagi thok ke dawbani Imphal manung sida once Imphal become a cosmopolitan then
the communal divide in Manipur will be manageable. Okay. From time to time, until that time, matamdu yaudri phawda di Imphal gi mina ai Imphal gi mine haidri phawda madi tribe ni madi Meitei ni madi adu hiring aita at least some cosmopolitan a sizable number of people think in terms of cosmopolitan thinking. Adu yaudri phawdi shumba se dum thoki gane. Okay, Imphal sina koi Manipur gi example amoina cosmopolitan city more matamda mayam sina cosmo gi thinking se lagta ragadi madu dun example amorga tamna topa district sing Manipur ga to mahum sing da sandorkani habni adun Imphal si hana masi cosmo mo hin bataragadi tamna hairiba ko gi misunderstanding mayam sisu sakhiba ya hena amaga cohesive orkani peacefully coexist orkani habni matang sidai oja sang dosu lakche oja pasengna gap si layena lobi dori bra gap laiti hargasu adum koi community singi marakta amaga misunderstanding gi chang jisum wangkhalak bai tare time to time sei khudingi kama yeng biujas jiki haibi budu koi gi peace and harmony gi message oirasu punsanba gi oirasu aphaba gi oirasu equal treatment oirasu core center di Imphal oigani koi Manipur gi oinadi masidi yamna chumba waphamni do jikti luriba wafham sidi ngasai som ojaman nasu haibire trust divisit se leitabra haina jum khanba ya haina ko masi aigi observer dadi trust divisit se yam leigre kep se yam leire between hills and valleys. Okay, especially masi phonthong na jaba wadani suspicious yamna dop oina ko lainarak pani chinarak pani adubu toina akhoi gi demand mayam community mayam gi thorakpa ban gumba tawba blockade gumba tawba strike gumba tawba rally gumba tawba masigi tawrak liba ase community mayam gi common cause the tawrak tabnena community amma gi apamba tawrak pesida more kep se lehalya bas punna tawramadi phawa maming budi all Manipur haina dum sijina ba adubu thabak du di all Manipur gi heta tadaba mami khara su phangeba sumaina mayam se dop oina sum lak pesida laibak thina haib tare ndak thokpa accident sina the melong the problem lambi da lomlong da wari bu ko aina adu sukhaina haidrasu masigi marak lak pesida yamna aikoina trust divisit lay haibudu ipong phone masida utkreba masi ukrabdi hoje aina goodwill mission da su part ama oina changsalakpada mi se deal toba chaleba deal toba chapada mi gi pamdaba pendaba mayam se phonthona rakreba adu eradi trust divisit to chalam da tarade adu phonthok kadra haibnida anu hujikti wari sabse yam lureba aikoina kharana leibana phap tabana karigum nangonda aingonda soktari haib tare aki achu akhang phaudri bagi haiba ngamba waneba already adugumba feel tawkraba mi dudi yamna lukreba as example last MBC church ta khara thoe adu ta sengna madu leriba mi mayam dudi thajadreba adugumba wari bose pangai da church ani mai thare ko sigumba adugang sai ki mob na tawrak liba maduda mayam aki phawriba mi singdudi ta sengna feel laikreba aduna hoji trust divisit sidi ta sengna laikre aduna kep se chauna laikre kep se karmaina mention sira how to feel haiba sidi Manipur da leriba nungsiriba ko aduga leader mayam aduga scholar mayam na masidi phajana khalaga how to feel the kep haiba sidi masidi yamna tangai phatre haibse haininge maduna kep sidi chauna lei haibsidi ipong phong na khangre adudi lotpa yaroi de wa haini. Okay, kep ti chauna lere lotpa yaroi ipong phong na aduga handa ki thoki ba incident singsina hana leijaram ba gap singsi hena chahonna bagi masak su khara didum oire habni ado ai oja JOYKUMAR thum lakse oja na ding sai gap se leiti hari adu oja anigi oiba tongan observation dadi khara makhai di lerba male habagi wafum phong thok piri oja karam na react to bini masi kanoni khoigi basigi posak sida akoina ujabada say for example suppose leader ama khakna mahaki kariguma personal benefit khara natra personal gain khara phangna bo hona bada any sort of undesirable report kaya am khak mon create to yabagi possibility room si am dum le aduna maduna ngasai gi my common man sing sida ngasai haiba leader no karigo khara hai matum da maduda mana di yamna temporary wena karigo khari karana ba logiba maduna maramu oraga maduda tharamba chara aduna khogi bapan sagalako masigi posting sidi laitabadi nati aida thamjani point disini akoi gi sesita gasai haba gap adu khogi Joseph nasu kanu habire lege khogi gap laire amma laire ai haina gap asi
common people sing level labra not leaders sing marak labra this is the question leaders sing marak say for example communal and hierarchy akogi communal si kaino religion every religion is pabang atani however religion adu politics the sinner matam dadi there is called communalism lakadin asmai to drang asagi leader aduna magi benefit magi kaigo personal khara phangna bhona batunda atopa aigi kaigo khara kana phona hona tamda ai say for example tum bhai bani pam khata hangna nang si aduni magi tumari kana phang tumga tinaba chaw dai ne sai matam dadi chaw gu tum mut gap chi leina doi ne asmai to drang asagi leader aduna magi kana na ba kaigo khara kana na ba phangna bhona matamda mana tharamba mana sanaramba photoduna masigi position si lakpani habani and aigi thajabadadi common man singi yamna common man or ba yamna level da amada say for example I gonna matam mi khana question hangi Manipur da communal feeling lai hai na I have if you go to the akoigi lai side lai pocket lai chu haibu singi barda chalagadi you will find communalism but if you go to the interior part chingi achinba akoigi normal square meal phangda jaga amda chak matam you will not find communalism aduna masigi idea singa se akoi haina ngasai akoi chida leadership leader sing think tank sing marakta akoi kalgu khara ge makai akoi na breeze to bangam lagadi masi gap asi lahin bangam moi haibu wadan in haijabadi gap to akoi gap to kui uponi adu kwai dori si mi amana awa phangba se kayam sangno wahan gadagi have question lai ID akoi ge hoji KASAR haibiri hoji swan church ki mai thaba mataba it is highly but undesirable post amani but at the same time for the last so many years is a lambi sida chu driver de khangde amna thena problem kayam leri problem sing asna mara khaji pokoi ni bodu minor din log minor sing sta khaji punjala kan major ola ka dre fast na sing aduna quite gi best minor incident sing ase yari ma kai thok tana sin bas no quite best oi aina haijabadadi khoi gi hariba lai lai su haiba aduga political leader sing marakta akoi gi yes Welcome back. I am Manung, a 360-degree analysis of news and events. With me, Raj NONGTHOMBAM, Manung Huna, that technical problem khara dagi koi matam khara break loru matung sida makata na koi Manung Huna ki discussion se jatha jage mathangi question se oja mardalak jage jose marda koi break ki mamang dasu koi oja JOYKUMAR na takpi khibata koi ki public singi hatar common people singi marakta di ka he na madu gi division si laibu ude aduga maru oina koi ki like lesu gumba khara educated group sida haitare makoi sida di khara hena sumagi misunderstanding gi natraga trust deficit ki posi khara laiba uyena jo janta piri to at the same time maru na koi leader sing koi CSO bu oiro natraga student body gi boiro natraga koi gi political leader sing boiro makoi mayam sina maru na koi public sing se luching manina hari ba responsible oiba leader sing sina luching ba singa sina natraga church ki boiro leader mayam sina mayam si koi community ki oiba interest khata da guide to badagi ngasi koi common interest ta guide torok ta badagi mayam si khara ga hena lapthok na bam gi mamini ha hype ta piro jana karam haini bi madu madmaina so dum laibra natraga reality is something else kamai bi leader to me leader sing su responsibility am chawi leader sing su adum manipulative oiba personal gain oiba adum yami ai chahi tarai mamang 2006 wai da ai dum haija khre Manipur da if we get 100 good leaders Manipur will be fine hai bane hoji wai kan da leader from any field from education da oisunu politics da su oisunu lal hobu da su oisunu civil service akhoi bureaucrats to oisunu ko aluga church to su oisunu sida a leader hire kandi he'll lead but he is the first one to be sacrificed the nature of sacrifice spirit se lai rakta ba aduda leader sing se thi ba warak ba self appointed ko public na leader na tabida ai na ngang ba se hojiki matam sida aigi crowd se pixel abanina aigi crowd tu tang moi gi taning wa do nganga kanda adu kanda di crowd atai di dum na bata bane you talking to only a section of the crowd akhoi gi leadership capacity is nima abanina akhoi gi viewership to pick abanina akhoi viewership apik podo akhoi na communicate taw na ba hotna kanda di the larger community to the yaw darabina we become Manipur da housing community leader hire kanda di
akhoi tribe based organization gi khak oi re ba leaders we doesn't have any more broad based leader anymore from the academicians to the bureaucrats to the political leaders who can walk across party line politics party line cross toraga ngang ba leader kya lai rage religious leader da Hindu gi temple da chatpa Muslim gi kem chatpa very rare nowadays Christian from the civil society akhoi gi ching gi mina tampaki organization gi leader sing da chatlaga ngang ba ching tampaki mina ching gi leader ga natarga tampaki machine ching gi machine manung da su acceptable leaders exist warak padina leadership capacity is diminished when the leadership is needed the most akhoi parda khara wawa ta leadership aduda hojiki ozana hai baduda hai the public they are good people they still follow their leader oh okay parda phaye luching muse khara wat pa okay aduda adum akhoi na hai one the public as you go ozana haibodumna as you go they follow their leader aduba sometimes have a good public sometimes any issue mo tholok matam da for example handagi economic blockade ki boiro natraga koi district creation ki matang da boiro akoi community communicate takding hauba natraga koi ILPS ki movement da boiro valley khatagi ona thado khiba maru manipur pumba ki protection ki ne so hair gasu pass to rakhiba bill the only valley centric way hills ki interest ya udre ganas mana adu da so organization lairi me amse ngasai afable leader yaur gasu hairi ba afable leader dusu community ki khalak padagi pura manipur ki one khalak tabagi mo misun tamata we adai da pulap every for example akoi ki naga community haro maitai community haro interest lakma matam dadi maitai community de leibusu natraga naga community de leibusu natraga kuki community leibusu magi community ki interest loina wang ang padagi common interest kam ngang nadre kamai haibin gi sumbai sula kan dadi sida hai ko hojiki rasna haibdi am wang ban khare okay maitai marak ta pau pun mangamdri maitai marak ta pau pun mangamde ba ILP issue da chingi matam da so illa kana chingi mi su pula pun mangamde ba how difficult it is hoina hire se you should think it ID sang na khaladi hai hi bini ahan sing da su maitai mayam hana pun ko chingi mayam hana pun ge ado di punsan badu lai doi ni okay macet lai ringe sida pun ba la maitai ma aphan pula hojik for example rang han thok pada su kari goodwill mission ama haiba ama laire ama peace haiba ama laire okay thaba aphaba tawbada so mi ani changbadi phai thaba aphaba tawbada mi ani chang phai mi ani do wakhan manara changadi phai ba ko somdana oza deban ga oza johnson ga lere somdana kai oza churamani ga aduga kai oza lamcha ga lere sem swai chale akhoi somda chingi dana kuki gi kangbu par ma lere ai kangbu mo lere naga gi marak ta su adum somda ko tamenglong ga ukhul ga muk lere somda khoi su chuchampur ga som senapati kangpu pi ga muk lere at least chingi apun ma sima sem bang amadi haiba that is my endeavor okay you punse haira kan su how do we go at least group na di khara pun mo hawra di phaidana amtang da phak pun ma yaroi do bonina okay if the tribals are together haiba do makanda hanaki se laibak thibadi ILP dagi hauna hoji phau se akhoi gi chingi lu ching musing se punsan badagi hena kai thok pasi oina chatle ba okay chingi se kai ri gai manipur pun ma yaroi ba no unless until the tribals are under one platform ado itardi chingi si ama hek punsan ki bada ado itardi maitai singju pun da ba yara aroi maitai pula adi su ani compact ani le ri punsan bodo lai ni da machoi hojik loi mak le ni amagi mi chang da di amana saurakani amai tawar amana saurakani naga na cookie gi muk changani ado di maitai kadai da muk tongan ta doira maitai na magi group ama muk thirakani maitai marak tu da su naga na su group ama muk thirakani what is this okay so the thing is that whoever can comes together let them come together okay whatever the issue comes and go
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯗꯤ ꯂꯩꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯁ ꯁꯤꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯔꯣꯏꯕꯅꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯈꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯅꯤ many more will come ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ I started my work on children in armed conflict ꯇꯒꯤ ꯍꯧꯖꯕꯅꯤ Okay. ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ children in armed conflict ꯁꯦ ꯇꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ. ꯑꯗꯨ human rights ꯇꯧꯔꯦ human rights defender ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔ indigenous people ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟ environment ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯦ you know issue count now I ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ internationally what is the most famous issue ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ it's not peace building and conflict resolution anymore issue ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ Okay, issue ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ issue ꯑꯃ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕꯗꯅꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯖꯥꯠꯂ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯁꯦꯐꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯦꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ Okay, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ. ꯍꯣꯏ ꯈꯔ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔ. ꯁꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯦꯞ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ people to people ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇꯗꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯩꯇꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ Okay. ꯀꯦꯞꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯦꯞꯁꯦ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯄꯤꯄꯜꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯝꯂꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯇꯨ ꯂꯤꯗꯔꯁ ꯃꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯦꯞ ꯂꯩꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ people to peopleꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ 1 2ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯝꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ तसेंगना सोशल लीडर्स ना अमा साइड अमने एमएलए मयाम से 60 एमएलए लेरिबिसे दे आर द डिसीजन मेकिंग बॉडी को दे आर द अथॉरिटी व्हाटएवर फॉर द बेटर ऑफ मणिपुर अदुबु ngasi अखोइना येंगबा कांदा केंद्र की एमएलए कारक पसिंगसे केंद्र की खक्त मोइ कंसर्न तौरगा मदुई कोक थादर चलिएबा सिदि याम इकाइनिंगाइ नेबा एमएलए मा कारक पाइसे द स्टेट होल मणिपुर की नेबा मसि लोमदा थबक सुगदबनेबा मा केंद्र अदुदी कारक बया अदु रिप्रेजेंट तबवाने दु माना डिसीजन लौगदौरिबा माना थबक तौदौरिबदि फॉर द whole state of Manipur ko maybe that hill or valley adugi kokta tawgadabani adu ngasi akhoi gi train si yam phajadaba amadi minister oisnu MLA oisnu asum thaba tawbada akhoi na tawbu kanda केंद्र अदुदगी हेना मोहि चत्ते अब केंद्र अदुदा खक्त कंफाइन तौरगा अमा वइसनु मीटिंग तौसनु मेसेज पीबो वइसनु को मदुदा तुम कंफाइन तौरगा मदुदगी लांथोकते अबसे लांथापु कुमना मदु मु तौदरी केंद्र गी मीना मोइ वोट पिरो हाइना तौबगिरा अदु इदि अखोइ की फ्यूचर की ब्राइट से लेते अब मसिसु फैक्टर अमा अदु नंगसाइ मंत्री पाइरप मद मंत्री दी मी तरानी थोइ खक्त ने दो द स्टेट दी मयाम गी ने दो अदु मीना मिगियन द मदु येंगबद फजद्रे अब सिगी फैक्टर अमसु लै सेंगना हाइबद को अनि सुबद ngасai khoi ja Joseph na haibire hoi adu kumba difference kra leiram ba yai factor 1 di Manipur se te sen haibada British lactringe da ningthau na palinge da di yamna checksin haib tare yamna phajaba monda division divide and rule later leiram da na palam bani Nagaland so adu mangai Naga singsu tongan de state da leiram ba tarasu adu mai na lei adubu Manipur da khoi gi British na helak pa de gi di India na mu paisan lak pade ke divide and rule policy se di horak reba anu huji center na akhoi bu divide and rule kaino concentrate tawe ha taude ha bi si di hai bi yaro yaba masi gi politics se ngasai center ga akhoi gi leriba party leader mayam se na sangnarabne na madu gi remote to ada pai yaba Okay. akhoi gi Manipur gi yamna strong oiba akhoi party leite yaba fight tabu ngamba like huji ki Madras da nahan Jayalali tha like huji ki West Bengal da Mamata Banerjee adu kumbagi akhoi Manipur da laktabnena asum center na control tawraga chahi 20 more than 40 50 se lakrabnena masina factor amasu oyaba sidi adu last da ai panjaning bedi adu Joseph na haire panbadu di chumi adu di organization community ama leibnena magi organization ama leibnena organization khra leiba tabani adu sena huji akhoi punba yade adu divide haibadi leite naga da sena haibada huji naga UNC lei UNC da huji phawde go madu the faction di leite hoi pen ba khra di leram ba yai adu bo naga mayam se umbrella
under one UNC gi umbrella da chathari adumaina handak ki issue sida economic blockade ki issue gi matang sida coaching da gi su phongdor na CSO singna ari church ki leader singna ko gi press release ku mathar ku matam da di ko gi kaino mayam se ko gi naga mayam se loina mak UNC gi idea sida ya banate ari UNC na hare khode mak si naga singi damang ta su yaw banate ha su wafum dile adu UNC ka tan organization na hai video jagi adu naga gi haina ne da atopa function deal tawde na adu bai na han su panjare tam da su ji ching da su adu ne UNC da su tawribu bu organization du adum laira su thabak tawthopa common policy do policy adu da people's book consultation fazana leitaba yaudaba asidi UNC da su lei leite habi yade adu loi tam da su adu mangai organization people gi khoi kai no ne haruga tawthop do masi people's ka heta confusion controversy layaba madu ai khoi consultation hai tare digestion lei handaba adu gi pot ani hairi basidi okay oja JOYKUMAR hai bi oja ai han hodok ko su ai nang sai jok chaki badri maram di ai khoi sida tawriba langhaliba pot sigi magi root asi krai no jok thidok darkar oi I think I am very happy kanona khara putok maram di akhoi sida thoyo thodok ko je for every action there will be reaction so di khangna ba ta aduna ngasai hairiba koigi ningthau palingi matam dagi di British lak matam da moina divide rule policy amka introduce tawre it is a fact masigi madugi mamang da su akoi religion gi factor kaya ma lere adagi fact ade masidagi divide rule then again auji kanong lai koigi India da pulu matam dagi di amuka na gap si chawre aduna ai ngasai do aina ngasai hairiba koigi forget about Manipur entire northeast India da leriba separatist tendency ma khangti am kala develop to iba se masida akogi India gi leriba India government ase they cannot escape from their responsibility I think that is my opinion I fully share with you adaga khwagi lu singa sa habi do punama asi akoi da leader am khak darkar oi leader si akoi khangjaw leader makhal ani amana vocation type of leadership am vocation type of leadership ana leader sida kada go leader amana mana leadership laure miyang gi thabuk tawre miyang ta pura dedicate tawhrabo leader amale maduna vocation mai gasai mana organization ni khalso organization gi lakpa kana basing ma lobuna tab fully de but hojikti akoi hojik level leadership di vocation dai aina pot am khak linkalaga madagi pot adi kana bodo aina phangdabadi haibana aduna gasai samchan haibo gasai gi panbi de MLA ngasi yes akoi electoral system khada constituency khadoga mi asuna akoi administration decision making body oigadabni haibutuna akoi Manipur contest 60 la iba kari ba MLA singa se mai jaga de kajar ga su mohoi singa se boy decision making body gi maru posak atane moji Manipur pun gi decision logo but now the question is how did the la iba trend se kai lagi bo ngasai even in constituency se su suppose for example naga am lepa matuna kuki singa da ngasagi kare kadriba kuki du majority date adu su karamana mi yengi kuki du se nagara kari bai te du se kari yengi haibu question jakoi lui uye masi ubasina ngasagi am sectarian of posak singasi makhuida lag pasina maram orga ngasagi hariba akoi gi marak sida nungai taba yaning daba pot khudumose masi creation deba aduna le ngasai na so haijab do khoi gi joseph no habibu du am chummi khali akoi gi leadership osida at least certain transparency honesty sincere amasung by sacrifice to bungam leadership khara thokpade adu hojik laiba trends ri karam miu ino khode vote lepani thori sida karam no hojik sam sanai bu yamna sincere ojaba yamna laiba ki khanjaba miyang da khanjaba miyam khak ai vote lepke hai matam da praja sing na moi sing accept to bravo to dem baradi hangiba question di candidate on thori iba mi se paisa ka yam pai for example magki basal power ke am lai adu lai say for example hojik Manipur da social worker mayam thori deeper amaga khoi JCB on par ga dima social worker khoi nala khara khotpa cheng bora am thadar dima social worker oire masigi train asida si now people also accept it adu tadi kari na masi o hela ino hai matam dudi ai nga sa hai jaba dudi akhoi gi economic power si khoi gi people gi economic power si hengat badar kar oibani economic power hengat tab square mil lama phangdo mi amada ngasa ideology am ngang bi article laiti an hari basida exploitation se level from the exploit toy say for example akhoi ching da su Chingi means ching the exploitation. For example, I pramanam haijagi. Baramdi, akwai angang we go Kongsang road as a kange from Kongsang to Tamilong. Masigi road says Habri Pasasi, Achubuti Kaitoki, Achubuti, Hojiksu Kongsang road dum lady. Then the question is who exploited it?
aduna akhoi chu ground reality khar di khangna baki tagai phada khar lei mandi exploitation che level plong ta tawbuni na aduna nga sai haiba leader sing achina common people sing exploit to bida baki tagai phada khar lei chi okay common people bu lan sin ada ba makoi exploit to bidu mathok ta habni adu matam su ire lesel tre min among bagi chance lok ka ai yam ten ba one liner gi yam sang na di khumi ga da ba question ne adu ten adum khumiro matam lek ta bagi nga sai marak su technical problem khar lei matam khara mang re da ai oja jo subta lak chagi ko peaceful coexistence koi tongan ba community kuntra almost 40 muki maya adla riba manipugi tongan ba achoba macha koi community mayam se puna le bina bagi peaceful coexistence natraga common future se tabadri yam nuai yam phajai adu masi only hypothesis research hypothesis ki type ta wahai dang phajaraga thabak ta practically oibanga moida ba du maposa ko ina ubibra kamai to wi akoi oja joseph se koi ansam gi presence obiri bani koi na banama kauge natraga kainom khongjang am junction ji hai targati mayam follower mayam loi paitro kani adu akoi mayam si peacefully amaga understand tawna si hai taragadi mi si tholoi da bajala kari having Hozik Indiana hoi north east policy Manipur the policy is it's called conflict management okay not conflict resolution khatno others who am kana ko haira sum tham bane conflict se sum tham ni under control okay ko aduna shigi policy if mapana conflict resolve tawgedabida at manageable level da no hanara kanu ko kamnara kanu ko no medi dum payo adum mara yetno khud yaw kanu ko haibne ba okay it is the policy of Indian government to manage the conflict not resolve okay adudi adum khardi chakhigen okay yam phaja wafam ne adu line nam tang tabir moja ko ansam gi se president obibni na hojik adu gi stage to lak tribra ko myam se akoi ki community tab atopa community ki ideas desire needs and wants mayam su akoi understand tawba hauraji ga na koi oja joseph na ga hai target mayam se loi ta du ni ta ga adum wa har ko matam di mayam se ta da bajala only ban tarosi blockade tarosi na traga koi khongjang ma jangsan la ji hai target mayam se ta boin to brak mai hai bi ni UNC na blockade tawdringe da ATSUM na blockade torambani university gi issue da issue do ahoi we have pressed our issue but how long can you sustain the agitation haiba simal lay ahoi kai sige dang na thabak ama pai khala kanda it should not go out of your grasp okay. as a leader nang na issue ma pukhala di issue do nangi khutta lay ga do okay nobody should be able to hijack you not another leader not another organization not the government you should be able to put the issue under your control and it should be if possible without violence okay yam phaja wafam ni mathang sei oja asang KASAR da lakse oja ko gi peaceful coexistence ki idea si even goodwill gi su am kana madu da changchan biri adu hai ri ba idea si yam sang na future gi perspective da tare yam sang future gi wakhalon da masi Manipur gi soil da masi karam masi hypothesis hoina dum lai tu masi practically taw matam da yam wag da matam do yorutri khan bi bra masi jiki leiriba kanlu phai tare organization leader mayam political party tong leader mayam na masi am sincerity oina okay koi peaceful coexistence lei da ba ya de haiba ko thadabiraga support tawbirabadi aidi huji di semba yari it's a right time okay it's not late thengdri haibasidi madudi ya ai thamninge aduna hujiki goodwill mission na khoi khara changchal libase yam hujik successful oina positive oina chathari aduna mas khoi no loi hujik tori baduna haire phare haib nate adu hanami toram dabadagi jongthong naga torak panena adu maina tawdana hujik manipur se khoi ngasai haibukumna demand yam leirasu yamna afaba mongda yamna communal mong oibada tawdabi aduga mayam se phap tanaraga ngasai gi अखोई इंगना तबना चिंगना पांदबा यादे हाइबगी पॉलिटिकल पार्टी हाइब तारे बीजेपी हाइरे कांग्रेस हाइरे मखोइसु यामना पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली गो मदुलोम द चटपीबा अदुगा सपोर्ट तोबीबा अदु तमदा लैरिबा ऑर्गेनाइजेशन मयामसु चिंगदा लैरिबा मयामनसु सपोर्ट तोबीरदि आइदि पीसफुल कोएक्सिस्टेंस से सोइदना यामना मतन थेंगदबदा लैबा ngамगनी हाइबसे थाजे अदुबु होजिक राइट टाइम सिदा तोहोदरदि मसिदि हेना मुलुगनी okay right time ne hojik si oja habi JOYKUMAR gi su I think I fully support hojik se koi adu ai mafam ka hadali akoi ji punna
अखोई सिंगल आइडेंटिटी अम खक्तनी हाइ उटकी हाइबे तारगदी अखोई वी रिक्वायर 3 एस्पेक्ट मरमदी सिंगल आइडेंटिटी है माई माई हुई प्लूरल सोसाइटी नि अदर अखोई अखोई अमतनी हाइबो उतन अमद यान हमबदा इन थमजनी पॉइंट दी अखोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप अम लेबे दरकार ओके इकोनॉमिक रिलेशनशिप हाइबसी मतम दो थाइना अहल लमन सिंग मतम लेरमे हौजिक ति मदो अखोई आउटसाइडर सिंग ब्रीज तवे बिकॉज ऑफ दैट मसाई हाइबो आइगा जोसेफ के मरकता आइगा केसागी मरकता इबानी गोत पैसा नु साई करिगम सम काइंड ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप अम लेहिन मगमगदी डेफिनेटली अखोई नकनगने मदुमा हौजिकती मयांग सिंग मदुमा ब्रीज तवे मसिन अखोई मत गेप अम लेरे मसी मा समजन हबत इफ अखोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप जे फुल्ली एस्टैब्लिश तवगदी डेफिनेटली वी विल हैव द कल्चरल रिलेशनशिप Okay. कल्चरल रिलेशनशिप चुमने की जगो इसे गदते इट इज समथिंग मोर देन दैट अखोई की गसागी फैमिली की खंगदे अम खंगदे पुनम अनि सिबो फजना कोने सक्सेसफुली मसी अखोई इम्प्लीमेंट तवगदी पॉलिटिकल इंटीग्रिटी इज नथिंग मसान ऑटोमेटिकली लाकने अन अखोई द फायदे हजि लेवल बिगेस्ट प्रॉब्लम से स्टिल वी डोंट हैव एनी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द विद डिफरेंट पीपल्स इन इकोनॉमिक रिलेशनशिप लाइक मसीबा लेहिम गमगदी याम फाइ ओके याम फजो वाखलोनी अदुगा होजिकी टाइमिंग से राइट टाइम ने हबी वाफम जो पोंदोक पीरियड अदुगा मसी पर क्या है तारगे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कोई लॉन्ग लास्टिंग होय बा जनरेशन टू जनरेशन लेहोगा बादु मखल की पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर क्या है तारगे दी इकोनॉमिक रिलेशन अमा याम थुना मसी संगुर मथौ ताई हौजिक ओबे इकोनॉमिक सी इकोनॉमी हेतर स्टेट सी ओइना कोइ सेंटर द डिपेंड ओरग लेबनी ना कोइ इकोनॉमी सी सेंटर ना सप्लाई तोरग लेबनी ना कोइना अमना अमग मथौ तानत बा कोइ दा सेल से कराय दुम लाकदा लेबनी ना अखोइ गिसु तोवाना लाकदा लहान बना फगनी हबगी तोवा तोवा वाखलो लाकपदगी हौजिक अमग गी मरकता मरी लेनद्रसु यारे कोइ इकोनॉमी अम कनानो ना पिदौ लेरबनी ना अखोई तोवाना लेबरसु यारे हबी वाफम लाकपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अम लेहन मथौ ता इकोनॉमिक रिलेशनशिप अम लेब मथौ ता मदु लेर मतम दा सोशल अमदी कल्चरल रिलेशनशिप इंटीग्रेशन मसाम तुम लाकचगनी पॉलिटिकल रिलेशन दुदी ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली लाकजगनी हबनी ऑन द ngasi गनदी मन हुनगी थरमसे मतang सा लुसिन जरगे ngasi के थरमसे दा वजा ASHANG KASAR वजा जोसे मारा मदी वजा जोकुमार लिंबर कना थरमसे बथवा हैप्पी किबा मदी मपुंग फान बिखि दमक वजा हमबो अमुकना थागा चमदक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग वेलकम मशीन ngasi मनु हुनगी थरम ngasi के एडिशन से करम तो बिबुया खो दखन बिरप यागनी खो ईमेल आईडी impacttbnews@gmail.com नत्रगा खो फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttbmanipur दा join to birga comment and feedback tha birp yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nothombaam signing off Karamjari